Biyag Titaw. Hello everyone! Merry Christmas! Kumusta kayong manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali man na napagadalan, wano pa kadawan iti leksyon? Ti ipaay miya drama itagundawa, ingam sakbay na kablawan te pa ni Sir Alejandro Selga. Kastamutan na makablaawan dagiti taga barangay partida to, manipod kani iyang iti Qatar, kani Jason Arellano di Tabawang, La Union. Intay nga ruden denggan ti episode 231. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Auntie Sally, panag-enrollan inton umay allowance. Ay na, di ka nag-eskwela, Ella. Awan kwarta. Ha? Aga-abroad kalangan. Uray ta 22 mo titawan mo. Mabalin mo taga-abroad. Awan mat kwarta pag-abroad ko, auntie. Ay, may remedyo ti kwarta. Umutang akit ti pag-abroad mo. Basta bayadam to, inton maka-abroad ka. Inakumutang itibak na nga kalugaran tayaw. Nasingpo na jay. Sigurado pautangan nak. Ha? Aga-abroad ka kitin. Ag-eskwela kanto inton makaurnong ka, Ella. Pangaramata, may ti utangam akwarta, Sally. Ay, kwa. Pag-abroad ko man ni Ella, ka anakak manang Rosa. No kasta. Agabrod ni Ella. Tapno makatulong mat kada kami. Tanay, no saan nagapukan niya ka nangampun kan kwa na. Amangan no natil-til dayjay. Amangan no malnuris pa lang aging gaita. Ha? Ay, induldulin ko dagitay supot ti ginatgatas na idi ubeng. Taupatlat taon na idi inampun ko. Kumusta kaya man, dagiti dadakkel na, Sally? Ay, kasjay lata nabisyo da, ngagpadpada. Manipod nagsinada, addan sa balya pamilyada. Nakakaasing aro dagiti dadumang anak da. Nasapad da anak ya sasawa. Kastaya. Ay nawun. Iso nga agyaman ni Ella at ay nalaki ti puder mi kadagiti anak ko. Iso adakkel mo't ati utang nanay imbaga nakam kanyak nga ikit na. Kat, apay, awanan plano, mamakiasawa manan. Balo ka matan. Ay, jak may baga manang. Ang amuray sa anon. Ang amnodan to pa'y dumatang ako. Mayatlat tamad Hello, auntie. Kumusta kayon? Kastoya, agururay iti ipawit mo aswildom. Inton bigat pa iti sweldok, auntie. Nay, ipawit mo adagos ata, nay. Jak pa'y nabayada namin nga utang ko ditoy. Ha? Kunak man nun nabayadan yun, auntie. Tadiretso mo ti panagpaw-pawit ko iti kwarta. Ay na, kanagadumat ti pagastusan dito'y balay, Ella. Gumatang kami matiti kanan, may. Kanda duma pa masapsapul, may. Auntie. Nay, saan ko magagsasakit tinaka mo ata, nay? No sana ka po kanyak. Awan ka dita abroad, ita. Ha? Iso nga gananos kawan. Tainton makabayad tayo iti utang. Isa runuta patarimaan to'y balay tayo. Ha? Wun ka na kan. Gastusam to'y balay, tabalay mo to na ito yun. Ha? Saan ko laabalay auntie? Balay tayo amin Basta balay mo to, Ella. Balay mo. Ha? Anya, agbakasyon ka kunam. Wen, auntie Sally, padaanan nyo ti isasangpot ko. Sige nga raw, tasabtan kan to iti airport, Mangarkila ak iti van apang sabat ko kan ka. Uray sa anin, auntie. Tamabanog kayo lang agbiyahe. Agbasak to lang Isaan masapul nga damang sabat kan ka. At dapay magtaimpaw it mo aswildom. Isun ati pangarkilak iti van. O sige nga rod, auntie. Da kayo ti makaam mo. Sige nga rodan, tani rabiin. Maturog kay matan Bye. Ay, talaga nakasingsingpot ni Auntie Sally. Manipod na gabruda. Saanan akas idi ang naka-istrikto kanya. Ngam ita, siming putan. Husto matkit di
Nang ro na agawid akon. Agdeden na kami manan kadagiti kakasinsin ko. Ay, nakaanak ka, Nela. Kailiw na kan. Oray siyak, auntie. Kailiw kayo mutan. Ay na, talaga gayam anapintas ti pinatakdiri yung abalay, auntie. Balay mo dayto yun. Dayto yun ti bung at ado nagbambanno kami dya abroad. Pinatarimaan kon ti balay. Iso di makilan na yun. Balay tayo amin, auntie. Ay na, nagpintas ti na may anyo tapno makita mo ti bunga ti nagbambanno kam. Saan na tagpi ti sisim ti diding tayaw. Napintasan ti balay tayo kanakan. Auntie, balay tayo. Balay mo, gayam. Balay mo. Pasalubong ko nga'y manang Ela. Ay, katuan talagang adda para kan ka, Violi. Aha. Atoy. Sapatos kan badbado. Amok ngamin akakasta akawas ti paborito nga isusuot. Saan ka di? Ala, nagpintas. Thank you, manang, ha? Ay, nakasingsingpot ka talaga. Awan anyaman na. Napanan ni manong mo arod. Tsaka mo, napansiguro iti balay ti GF na. Nukas na? Adan nobya ni Rod? Manang. Namin adun ngayon sangpot na dito balay. Katsi ka ngay, Violi. Adda ka di mat ng nobyo? Umadanin, manang. Taplano kon nga aklunan dagdat-daton kanyak. Tagayatak matan kan kwa na. Talaga? Sa bagay, 25 mo matan, saan ka di? Kalalaingan na apan nakiasawa day taatawan. Ala, asawa adagusan? Saan pa'y umuna ka pa makiasawa, san to siya? Depende, no adda mailawan nga garam kanyak, Violi. Imposible ang awan. Kat nakapimpintas ka mat. Napimpintas ka nga rudngam siya. Agpadata na pintas, Violi. Masapaak amang lukat dito istor ni auntie. Tapno matulungak matiikit ko nga aglako. Nay, nasapa ka mga bimangon, Ela. Auntie, iturog yung kumapay tas siya kunti agluto ken mang lukat dito istor. Masapak mitlarumwar. At datin dara ka kasar. Kasar ni kumparik nga Armando. Nagubing di asawaan na. Agtawon la iti 21. Idinto ta 55 ni pare Armando. Ni, kastaya. Ay, katswerte na no kasta, auntie. Huwag nga rod Sige, kaisagana kong tarwatag. Maturong ni Levi dito'y balay, manang Ela. Agkaida kami iti silid ko. Rod, sigod ka din ngar aramidan nyo ti kasta? Basta agkaida kayo latan no kay kayatyo? Saan na kayo nga ungtan ni Auntie Sally? Saan, manang? Nairwa mo ni nanang iti makitkita na kada kami. Kat, kasanon no agsikog tinobyam kasinsin. Di na saya, tadan ton anak mi. Apay, awan ka di plano yung agkalaysa? Awan pa urnong ko, manang. Tawan permanente at trabaho. Pa extra lang ti mas ka trabaho. Liklikan pa'y lang arod ti mangisangpat iti GF mo dito balay, Rod. Tamangan no agsikog. Kat ni, awan pa'y matlagayam ti urnong mo ading ko. Sige nga, manang. Amangan no damat urnong mo. Ay, awan aading ko. Taimpaw-pawit ko amin ti sweldok idikin ni nanang yo. Pinagpatarimaan na dito'y balay tayo. Kas makita mat, di makkel ti balay tayo, Rod. Ay-ayatan ka, Ela. Uy, Benji di nakpaglulukwan. Amok atis-tistingan naklang. Anya paglulukuan. Saan? Seryosak iti bagbagak. Nagpintas ka ngamin. Ken madlaw na kasingsingpat ka. Nagagat ka pa
Ala, pumanaw kan. Tanagatang mumutan tigat-gatangam. Pangaasim, Benji. Amok apag tri-tripan naklaang. Kasano ti aramidak? Tapno mamati ka kanya, Ella. Itala may turod ko ti agpudnukin ka. Ang kinapudno na, nabayagan na crush ka. Pudno aya jay imbaga ni Violi kanya kela. Agayan hayat kayon ka ni Benjay. Nanti. Medyo nabayag matpasitan ang nagdaton kanyak. Iso nga inaklon kon. Tagayatak matan kan ko na. Jaklag tagtagaray. Ngampalpaliwan ka, Ella. Anyat kaya tiyo asawan, auntie? Apay akaslawan mo ti plano magsubli abroad. Kuna ngamin ni Benji nga uray jak kanon agsubli ijay abroad. Tadi na kayat ang pumanawak. Apay ngay. Kasano makaurnong ka no di ka agsubli abroad? Auntie. Kinapudno na. Plano minti agsimpakin ni Benji. Anya? Apay, masikugan. Ni, saan, auntie? Awan pa'y mo't napasamak itinagbaatan mi kini Benji. Maglagayam! Nga mapay nga ron agpakasarkan ngay. Agabroad ka pa'y. Sayang ti kinaubing mo. Gundawayam ti kinapigsam ngagtrabaho. Tapno makaurnong ka manan. Agpanunod ka mamatela. Saanan, di ka nag-abroad, Ella. Agkasartakit din. Saanan na masapula manggad ka iti adayo. Tadamat pagsapulak. Umdas mo't siguro apagbiag tati matmatgadak. Kas company driver. Tamalaksid iti na ita. Makipaspasadak pa iti rabi iti taksi iti kasinsin ko. Kaslama ba ina kini auntie, Benji? Pagbainam ko ma, kat balay mo ma, ti pagnanaadan nyo, sana ya. Nagrigrigatam day jay. Wan, ngam adalat na panagbain ko. Basta, no talaga mo't lang ay ayatinak. Di nakngarod panawan, Ella. Pangasim. Anya? Iti basit la restaurant ti pakaselebraran ti kasaryaw? Manmanon do lang arot ti maawis ano kasta? Wan, auntie, tapno saan unay ang nagastos. Mapili la ang dagiti dumaray. Ay, imot kayo magayam ka ni Benji. Kundi kasar kayo nga mapili magayam ti imbitaran nyo. Madiya ti kasta. Auntie. Apay nga kasta kayo. Agbalbalin kayo nga imot iti kasta nga ramid yaw. Saan, auntie? Kaya't mila ti makainot kini Benji. Tamaasyanak ko na. No kumata nag-abroad ka manan, di nakaurnong ka pa'y. Nga man yang araw no talaga makasa-asawa kan. Awan maramida ka. May baga na tikas jay. Idinto talaga iti duang anak na. Awan pa'y uray may sakadakwada ng celebrar iti kasarda. Di mo't insang putdan na iti asawa da iti balayo? Wan, Benji. Day tamat ti dilawak ni Auntie Sally. Makita na ta. Ngamdag iti anak na. Di na ida makita. Ala, bayaman. Di mo pa kariribukan yan, Tim. Kanya nga nga rod. Talaga siguro akas dati ugali na. Inton bigatan ti kasarta, Benji. Uwan nga rod. Kitagyaman nak, ha? Takinayat nak. May sala ti rason iti dayta. Gaputa ay ayatan ka, Benji. Auntie, tangay nalpasan ti kasarmi kini Benji. Kidawag ko maadito'y matan balay ti pagnaadan mi. Tapno saan kami nga agabang. Ay, overloaded tayo dito balay, Ella. Nuyawid mo matanda asawam dito, oy. Pasensya ka na, saan na pa nag-emote nga madu tayo una yun. Amumot dito yun ti pagnanaadan dagiti asawa dagiti kakasinsin mo. Kasanon maganak kayaw. Dan nga umadu tayo. Auntie, adamot silad ko apag naadan mi kini Benji. Uray lumasin kaminton iti kusina mi, auntie. Ay, sorry talaga, Ella. Ngamjak kayat. Pasensya kan. Nakiasawa ka mo ton. At dan bukod mo pamilya. Iso lumasin ka na iti pagnadam. Auntie, adamot siguro ti karbangak iti dayto abalay.
Tasyak Kunaktupay tinaggastos. kat. Agibuy-buy kan, Ela. Ang mala, mawatan ka. Ngam sure. Dakkel nga agpaiso tulong mo iti dayto abalay. Ngam siyak da kinagan. Iso siyak nga rod tadaan karbangan iti dayto pagtangan. Ha? Ngam, kasanon tinagasgastos ko, auntie. Awan ka din ti karbangak dito eh. Awan kasuratan na nagpinirmaan ta. Asi ka tinaggastos para iti pan nakatarimaan na. Iso ano planom ti mangidarom kanyak, awan mo ti bidensyam. Anya nga iti maramidam. Anya. Sa dino ngay itan ti pagnaadan ta, Benji. Hala, Houston, di ka nagsangit bakit? Di mon panunutan ti imbaga ni Auntie Sally. Tapnosan nga agsakit ti barokong mo. Makipagnaid ta pa lang iti basit abalay mi. Tagor nung tanto iti pagbalay ta. Nagsakit ti panagsasao ni auntie kanyak. Linipat nan anaming pinsan tinar-aramidak iti kalabas. Apay akas jay. Kaslawanin apulos ti patag ko kini auntie. Tamaaramid na pa yan ti mang papanaw kanya. Wala, Houston. Adaasi ti Diyos. Patsyak adi na tabaybayan. Talaglagi pem. Adag iti tao ama idadanas. Wala matagtagi basit. Isuda ti bendisyonan ni Apo Diyos. Agkararagtag iti. Takid dawon ta titulong tinamarso kadata. Nanang, kwartayo man. Awan manan gatas ni baby. Ibagam kami iti asawam tagtrabaho. Nabayag kayo ngagdendin na. Nga maging kayo ta istambay pa lang. Awan mo't master ka na trabaho, nanang. At nga awan. Nagadaw ti mga ayabgan kwa na amapan maki-construction. Ngam di na mga min kayat. Nalaka ngamin amabannog nila kay ko, nanang. Dinto pa'y mabannog aputot. Agsasarunod agiti putot na ngam di magreklamaw. Alaki din, ikanda ko ni ti kwarta. Di kayon sumanao. Ay, da kayo latan ti papanan ti birok ti store ko. Maluglugi pa yun. Tapat ti Jacobsat mo, syakmat amin ti pagdawatan da. Agan-anad ka ijay abroad, ha? Kanang singsingpot ka ijay, Benji. Uwan, bakit? Urasi ka, ha? Agan-anad ka matapanawak, wan. Kastamot ang tisikog mo. No sa anak la ko maamasikog. Ag-abroad akmatan. Di kan tumot la palubusan. Bayam asyak ti agtrabaho para iti pagbiagta. Agurnong ta. Para iti masakbayan ti buklen ta a pamilya. Akim balay ngay iti may patpatakder iti abay ti balay yung kanakan. Da kami iti asawak, auntie. Ngam paabangan mi dayta. Pagbalinin ming apartment. Anya? Ay, nagpintasan na talaga ti biyag mo kaanakan. Jaklaim pagarup akas to iti pagtungpalam. Ha? Kandamag kong adapay balay anagatang yu iti bangir a barangay. Ay, auntie. Papaabangan mi matlaang dayjay. Ay, imbag ka pay. Napintasan ti biyag mo. Angam dagiti kakasinsin mo. Awampay umno, anak ya sasawaan damot. Pasig da amin na sadot. Ha? Sadot da lang arudan, ag sasaruno pay la dagiti anak da. Ay, kinapuno na ela marigrigatan ako namang supsuporta kadakwada. Siya kami, hindi bang ipapay, iti kasapulan da. Apay ngay, auntie. Bagaan nyo ngamin ida, ah. Narigat mo't no nakadependar dalatan kada kayo. Apa, andak mat nga ron no bagbaga akid ah. Iso nga gululi makaklatan na ela. Anya? Pagawanan na kumakanakan. Nagbalinak nga agumkan ka iti kalabas. Inagumak di balaya pinatarimaan mo. Ala, baybay-an yun dayta, auntie. Nasayaat kit di. Tapno adda pag naadan nyo kadagiti kakasinsin ko. Ang nakasaldan di balay, ela. Anya? Kat papapanawan na kami. Iso nga agparparikuta kita iti kwarta. Agpautang ka man kiti ka anakan.
Uray 100,000 lang. Ha? Ay nairanamot nga ado ti paggastusak ita, auntie. Ngam no papanawan da kayon, at dabakan ti asilad dito'y balay. Dito'y kayon nga agnaad, auntie. Ay saanan. Mabae na kita asawam, Ella. Nasingpot ni Benji. Man nakaawat day jay. Uray pa'y, basta mabae nak. Mangkita ak tulatan iti pagabangan mi. Kat ulitat tagkin daw iti pambakawan kanakan. Pagawanan na kuma. Ibingay mo ti bendisyon saan ka tabuk-bukudan. Tasaan na nasaya at tagbalin nga agom. Tawan permanente dito'y rabaw ti daga. Non yaman ti adakan kayta, di mon tumaytugot iti tanam mo, inton pumusay kan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless iti tunggal maysa. Merry Christmas!